Dobro večer svima, dragi moji seniori, dragi prijatelji, poštovani ljudi koji vodite računa o događajima koji se održavaju ovde na Spensu. Želim da vas pozdravim pre svega ispred javnog preduzeća Sportski poslovni centar. Da vam zaželim ugodan i dobar rad večeras. Tema je odlična i ono što me raduje jeste da su teme u kontinuitetu, da to nije ad hoc, nego da svakih mesec i po dana imamo neku temu, neki događaj. Verovatno večeras je ovo najbrojniji skup. Jako mi je drago što ste odvojili vreme da se družimo. Miri se zahvaljujem kao neko ko je na čelu naše seniorske organizacije, što je upriličila da imamo ovaj događaj na Spensu. Spens, institucija grada Novog Sada, kao objekat, kao mesto gde se imamo događaje sportske, kulturne, zabavne, ali Spens koji ima 43 godine od kada je izgrađen i on je verovatno već došao do momenta da ga rekonstruišemo, da mu damo novo lice. Ali to novo lice neće ništa učiniti ako nemamo ljude i manifestacije. Novo lice će biti naši ljudi, naše manifestacije, događaj. I mi koji smo ovde u menadžmentu Spensa maksimalno se trudimo da, ako ne svakodnevno, bar 5 puta u nedelji imamo neku vrstu manifestacije koja do sad nije bila na Spensu. I to nam na neki način pravi zadovoljstvo da jednostavno možemo nešto da ponudimo građanima Novog Sada, jer Spens je ovde da zadovolji javni interes. Prosto nije sve ni u novcima, mada bez novaca se ne može, to vi penzioneri, odnosno seniori najbolje znate, ali nešto je i u nekoj drugoj vrsti zadovoljstva, u nekom drugoj vrsti druženja. Drago mi je da ste večeras odabrali jednu divnu temu, jednu divnu zemlju. Verovatno većina nas nije imala prilike da je poseti, ali kroz ovakav događaj približit ćemo Japan svima nama, znači istoriju, kulturu, hranu i sve ono što predstavlja privredu, pošto su nas uvek učili i govorili kako su Japanci najvredniji i najviše rade. Tako da i u tom delu da nešto mi pokupimo od toga, i posebno ovi mlađi što su prisutni večeras ovde, vi, naši seniori, ste se naradili i dali nama priliku da to što je urađeno održavamo i stvaramo nešto novo. Evo, da ne dužim dalje, da ne pretvorim u neki monolog, ja vam želim uspešan rad i hvala vam što ste došli u ovolikom broju. S obzirom da naš dragi Slobodan je započeo ovu lepu priču, ja ću nastaviti tako što ćemo u svakom slučaju ići nekim redosledom. Počet ćemo sa istorijom Japana, koja je zaista vrlo interesantna, burna, i profesorica Ljiljana Popović će prvi deo uvodni, ona će zaista reći šta je to što je interesantno za japansku istoriju. Drugi deo će pripasti privredi, to će naša Ljilja, ona je doktor ekonomskih nauka, a imala je temu iz japanske privrede za diplomski, tako sam bar nešto obaveštena. I treći deo će biti kultura, ona je najinteresantnija zato što je ta zemlja vrlo zagonetna i ima bezbroj
stvari koje su sasvim različiti od našeg podneblja i od nas samih koji živimo naše živote. Oni imaju sasvim jednu drugu tradiciju i kulturu, o tome će naša prababa Isa reći, profesorica je isto ruskog jezika. I na kraju ćemo imati sushi restoran, Sushi Fresh. Oni će predstaviti deo gastronomije i načina ishrane Japana. Ovde imate video, tako da ćete vidjeti otprilike, a oni će vam dati sasvim jedan fini izveštaj šta je karakteristično za ishranu u Japanu i šta je ono što je tradicionalno u kuhinji njihovoj. Najveće iznenađenje će biti, samo devojčica još nije stigla, ja mislim da će doći vrlo brzo. Devojčica ona će vas pozdraviti na japanskom i pevaće vam pesmu na japanskom. Ona je za sad u školi i treba da stigne svaki sekund i zove se Staša Dragović. Ona je već bila gost. Svako dobro vam želim danas. Uživajte, opustite se i zamislite da ste zaista u Japanu. Prvo će nastupiti naša profesorica Ljiljana Popović. Ja vas pozdravljam, dakle, veoma divan skup koji vidim pred sobom, da će mi snagu da vam ispričam u najkraćim crtama, mada mi profesori bez 2 časa tako nešto ne obavljamo, ali u svakom slučaju pripremila sam da to bude što kraće, celovitije i naravno da saznamo nešto više o ovoj divnoj zemlji, interesantnoj, za nas zaista novoj. Veoma malo ljudi je otišlo kad je reč o Japanu naših, ali u svakom slučaju doneli su veoma lepe utiske. Pričat ću vam ono što je najbitnije, ono što u Baedekeru možete naći. Znači, u svakom turističkom vodiču saznaćete da je Japan država Srednje Azije, ili tačnije Dalekog istoka, da ga nazivaju zemljom izlazećeg sunca, da sami Japanci svoju državu zovu Nippon, pretpostavljam da to znate, i učili ste u školi da se sastoji od 4 velika i 3000 manjih ostrva. To su, nažalost, uglavnom vulkanska ostrvlja, što znači da su tamo zemljotresi veoma česti i nepogoda uvek ima. Vi dobro znate da je najveći tamo vulkan Fuji, koji veoma često je aktiviran, i ono što je zadesilo Japan zadnjih godina u ovom veku, 2011. bio jedan tsunami, izuzetno strašan, ali oni su to prebrodili. Jedan vredan, jedan aktivan, jedan ambiciozan narod, o kome ćemo nešto pričati, počinje zapravo svoju istoriju i naseljavanje, arheološki podaci kaže, oko 50.000 godina pre naše ere. To je takozvani period Jomon istorije ili skitačkih plemena, ono što odgovara našem praistorijskom, jel tako, paleolitu, nema sedelačkog života, nema stalnih naselja, a stalna naselja pojavljuju se oko 15.000 godina do 11.000 godina, to je takozvana jomonska kultura, kada se već govori o neolitskim kulturama, o sedelačkom načinu života, o pronalaženju nekih metala, naravno to je sad metalno doba. U svakom slučaju, kao i u Evropi, oko otprilike početka naše ere, počinje i period izgradnje prvih robovlasničkih država. Bilo ih je na desetine, na čelu su bili klanovi ili carevi koji su se uspevali i po 2-3 veka održati, dakle, na površini, što je jako zanimljivo, a da bi to postigli, vodili su veoma surovu politiku. Moram vam reći da je veliki broj tih manjih državica uspeo da se nametne sve do sredine srednjeg veka, odnosno do razvijenog feudalizma. Ono što je bitno, postoji nekoliko važnih epoha u istorijatu. Počet ćemo od epohe Nera. Nera je inače stari naziv za grad Kyoto, koji će dobiti svoje pravo i puno ime otprilike tek u vremenu 11. veka, kada oni i prestaju svoju delatnost. Inače, danas u Japanu, kao što znate, veoma je prisutan taj sanjalački, ili da kažem, tradicionalni nivo. Oni su veliki tradicionalisti, izuzetno cene svoju istoriju.
Danas, ono što Beljker nudi, ima ih negde po 128 miliona, zamislite, na toj površini, gde dominiraju ta 4 ostrva, velika 96% naseljenosti je na njima, a ono ostalo je na onim malim ostrvima. Na čelu je car danas. To je car Naruhito koji dolazi 2019. i po redu je 126. car u Japanu. Izuzetno je bitno da ovde car samo je figura. Mi smo pomislili i u Engleskoj nije bilo tako, kraljica je Boga mi tekako znala šta radi, a ovde je car samo figura koji se pojavljuje uglavnom na svečanostima, vrlo značajnim i naravno uglavnom služi da prikaže sebe i tradiciju svoga naroda. U svakom slučaju, najveći grad, to znate, je Tokio, zamislite sa 32 miliona stanovnika. To je opšti haos. Zato postoje veoma mnogo Beljkera i vodiča koji će vas uputiti kako ćete dalje kada sletite da se snađete u ovom velikom gradu. To je otprilike kao jedno 5-6 naših Srbija. Možete misliti 32 miliona stanovnika. Veliki gradovi su i Kyoto, i Kobe, i Osaka i tako dalje, ali to su megapolisi koji imaju od 1 do 6 miliona stanovnika. Znači, veoma je teško našem ovom srednjeevropskom narodu snaći se tamo, ali ga veoma brzo zavole i veoma često se vraćaju. Mogu da vam kažem da otprilike milion stanovnika, odnosno turista, poseti ovu zemlju, što znači da vredi otići tamo. A mogu da vam kažem, ove silne epohe o kojima pričamo, kao što je Kurikono, kao što je Muromani i tako dalje, ja baš nešto ne umem da japanski ispričam, to je period razvitka srednjega veka i moram da vam kažem da se tada u 11. veku pojavljuje nešto specifično. Pojavljuje se institucija šogunata. Ja sam sigurna da ste svi čuli za šogune. Šogun je u stvari vojskovođa. Nešto kao što je sultanu bio Serasker, jeli vrhovni vojskovođa, ovaj vojskovođa se bori protiv varvara. I naravno da je stekao izuzetno jake pozicije. Uglavnom su se kasnije ženili princezama, tako da su se povezali sa carskom kućom i veoma brzo preuzeli su vojsko. Carevi su gurnuti u drugi plan i tek je revolucija Meidži, koja je bila naravno sredina, druga polovina 19. veka, omogućila da car ponovo dominira i dobije svoje pravo mesto. Inače, država se negde u 15. ili 16. veku otvorila za strance. Bilo je nemoguće da se to zaustavi. Dolaze najpre, kao što možete pretpostaviti, dolaze najpre kao osvajači, Španci i Portugalci, a nešto kasnije stižu i Holandezi i donose naravno trgovinu, ali istovremeno misionari itekako rade na širenju katoličke vere ili tačnije hrišćanstva. Moram vam reći da je preko 300.000 Japanaca odmah prihvatilo hrišćanstvo, što je bilo jako zanimljivo, nešto kasnije i oko 1 milion hrišćana bilo je tamo. Inače su oni po religiji budisti, pretpostavljam da znate, religija koja dominira i razvija se u 6. veku i ostaje naravno dominantna do dana današnjeg. Što je zanimljivo još da kada pričamo o šogunatu, svejedno, ali sigurno negde u 15. veku odlučili su otvoriti svoje ruke za strance. Međutim, kako su stranci bili nezajažljivi, kako su uništili sve ono što je Latinsku Ameriku i mnoga druga ostrvlja, Tokugawa dinastija koja dolazi nakon toga u 16. veku, 1616. zatvara sve luke i ne dozvoljava strancima da se više pojavljaju. 2,5 veka ta izolacija je trajala, što nije bilo dobro za Japan. Oni su shvatili da su na nekom repu, na kraju, a hteli su da budu dominantna država Azije. Da bi to postigli, otvorili su svoje luke, ali znate kome? Tek Amerikancima i ponešto Kinezima. 1854. Jedan pametan admiral američki, Perry se zvao, prvo je doneo jedan veoma važan dokument, prosledio ga je i Tokugawa šogunu i naravno caru.
Ako se slavljate, to i to predlože, krećali su naravno Japanci i posle godinu dana, ok, otvorili su 2 luke, ali samo za Amerikance koji nisu bili tako napadni, tako agresivni kao Španci i Portugalci. Na taj način otvorio se Japan ponovo i Tokugave više nisu imale šta da rade ovde, sve je polako teklo jednim drugim tokom. Privredni bum je bio na početku, to znači kapitalizam se pojavljuje, a sa druge strane ono što je važno za Japan dominira uloga monarha ili tačnije cara. Car je toliko po nekim starim tradicionalnim učenjima šantoizma, tako se zove ta religija koja je više mistična, postao čovek iznad svih. Plemići su mu bez rezerve predali svoje imanja i svu vlast. Znači, car je postao nedodirljiv. Car je nešto kao onaj faraon u Egiptu, jer je sin boga Ra, ili tačnije, zbog njega se svako jutro budimo, zbog njega izlazi sunce svaki dan. Znači, nedodirljiva figura koja je mogla da odlučuje u ime svih Japanaca. Kada je na čelo, dakle, posle ovoga Tokugava mira i završetka njihove dinastije, oni više nisu potrebni. Zašto? Jer je 1889. drugi period revolucije Meidži, koja počinje 68. Tokugava više nije potreban, privatna vojska više ne postoji. Čak ono što je jako tužno, ti divni vitezovi koji su imali divan kodeks ponašanja u borbi, a zovu se samuraji, za koje ste vi sigurno čuli, i oni više nisu potrebni. I oko 280.000 samuraja odlazi u penziju, jer je vojska postala državna. Postala je opšta vojna obaveza, opšte školovanje, pre svega osnovno i naravno srednje, a tada otvaranje ide sve do Srednje Evrope, mogu da se školuju, mogu da studiraju u kojoj god zemlji požele. Naravno, Japanci su najpre birali Englesku, odlaze u London, Cambridge, da sve to što vi znate fakultete, neki boga mi do Pirova, neki do Beča. Znači, bilo ih je u svim delovima Evrope, željni su znanja, ono što su doneli Japanu, bio je takav bum da se to retko moglo zabeležiti u istoriji nekog naroda. Bili su spremni na šta? Na ostvarivanje sna, a sa njim je bio gospodar čitave Azije, bit ćemo mi. Da bi to ostvarili, vojska je bila tu, disciplinovana, vredna, staložena, borbena i naravno slušala je svoga nikada, odnosno cara. Car je rekao, prvo osvajanje, idemo na Kinu. Zašto? Zato što Kina ima to što mi nemamo. Japan je brdovita zemlja. Japan nema ravnicu, nema zemljoradnju, a Mandžurija je ima. 1894. i 1995. pada Kina, odnosno taj deo koji im je bio neophodan, Formosa i tako dalje, odlaze u posed Japana. Japan je toliko bio ponosan na svoje akcije da je sledeće usmerio ka Rusiji. Carska Rusija na kolenima jer vodi revoluciju 1904-1905. Tako da se Japan usudio da stigne naravno i u Rusiju i da je oduzme polovinu ostrva Šapalina i nešto s njenih kolonija. To je bilo zaista nezamislivo. Vi znate, to je prva buržoaska revolucija u Rusiji i ona je bila zaista na izmaku snage. A Japan je gotovo likovao jer će ostvariti svoj veliki cilj. Nakon toga, početak 20. veka, kao što znate, koji je veoma turbulentan u Evropi, gde se rađaju nacije, gde se oslobađaju nacionalni pokreti, niču, ne žele više niko da bude sastavni deo monarhije i tako će, hteli ne hteli, doći do novih ratova. U tom ratu, koji se zove Prvi svetski, kao što znate, koji je opet izazvan ovde na Balkanu, akcijama naših ljudi, mladih ljudi, ambiciozne, takozvane mlade Bosne, ili Gavrila Principa, koji je ceo vek u zatvoru, dok je robovao u Terezijenu, govorio samo jedno. Ja se ne kajem ni za jedno delo koje sam uradio, to je bio cilj likvidirati Franca Ferdinanda, ali se kajem što sam ubio Sofiju.
njegovu ženu, to nije moj cilj, jer se Poćorek izmakao, general, i tako je stradala Sofija, majka 2 ili 3 dece. To je jedina bila strašno, jedna tužna ispovest našeg velikog junaka i nacionalnog heroja. Još nešto, Srbija je u tom ratu, kao što znate, krvarila mnogo, ali ovo niste znali, da je Japan bio zemlja koji je toliko oduševljeno govorio o Prvom svetskom ratu u Srbiji, toj maloj zemljici, čiji su generali bili toliko edukovani, toliko promućurni i pametni, da su nadmudrili austro-ugarske čete u najvećoj, pre svega u 1914. godini, u najvećim bitkama na Drini, na Kolubari, na Ceru i tako dalje. Šta su uradili Japanci? Japanci su čestitali, novine su brujale, oni su inače taj, da tako kažem, vojnički deo i sloj. Oni su se toliko oduševili ovim pobedama, a tome je doprineo jedan naš čovek koji je tamo u Tokiju predavao ruski jezik sa svojom ženom Jekaterinom i on je oformio komitet koji je slao pomoć ne samo u novcu, nego sanitet, doktore, čak je osnovao i nekoliko škola za obrazovanje mladih Srba koji su, naravno, posle Krfa otišli mahom u Francusku, tamo su završili škole visoke i vratili se. To je taj deo između dva rata kada naša inteligencija cveta na evropskom nivou, među najboljima smo bili. U svakom slučaju, Japan je tome doprineo je ovaj divan profesor i mi moramo da se setimo, on je čak 1918. godine i organizovao jednu vojnu paradu vezanu za kraj Prvog svetskog rata sa najvećim čestitkama srpskom narodu. Znači, jednostavno, on je tada bio izuzetno pozitivan, kvalitetan narod koji je nama pružio ruku, a i dan danas to je druga država koja ulaže po ulaganjima u privredu našoj maloj Srbiji. To treba da znate, Japan je postao država koja zna šta radi, koja ima para, ali zna i gde treba da ga uloži. U Drugom svetskom ratu neću da vam pričam mnogo, znate i sami da je bio na strani Trojnog pakta, njega ratovi u Evropi nisu zanimali. On je hteo u Prvom ratu Nemačkoj da uzme njene kolonije iz Kine, jer tako, to je bio zadatak Japana, da bi postao svetska sila u Aziji, a u Drugom svetskom ratu krenuo je malo naopako, krenuo je tako što je postao i deo Trojnog pakta, znači Nemačka, Italija i Japan, protiv, naravno, sila Antante, i mislili su da će dobiti. I prvi deo rata bio je jako uspešan, sve do 1943. godine, kad su se zaglavili u Burmi i kada dalje nisu stigli. Gde su to žurili? Žurili su do Indije. Bio je plan, ako ne znate, da se nemačka elitna jedinica, to znači pustinska lisica Rommel, i Japanci spoje u Egiptu, odnosno kraj do Indije. Nikad nisu stigli tamo i dan danas neki se zaglaviše u Burmi, u tim džunglama, misleći da rat još uvek traje. Ono što je krajnje surovo, ne bi da vam pričam, ali znate, kada je umro Delano Roosevelt, diplomata, predsjednik, početkom aprila 1945. nasledio ga Truman. Truman je bio potpredsjednik tada i predsjednik koji nije imao nikakvu emociju. Treba uništiti neprijatelja. Kako? Daj da iskoristimo ove bombe na kojima su radili i nemački zarobljenici, Amerikanci pre svega, i naravno, znate svi, baciše ih na taj Japan. 6. i 9. 8. eksplodirale su strašne bombe, čak i čovek koji je prenosio bombe nije znao za tovar koji ima, kažu da je kasnije izvršio samoubistvo, jer to je zaista bila takva jedna glupost koju je svet uradio, da oni i dan danas posledice tog strašnog akta u Japanu imaju. 15.8. potpisana je kapitulacija i Japan više nije imao gde, na vojnom brodu Missouri, i oni su kapitulirali. Nakon toga 1946. i sam car Hirohito kaže: ja nisam božansko biće, ja sam običan vladar i čovek, i sve ono što je do tada važilo ukinuto je po novom ustavu. Japan je krenuo napred, krenuo privrednim bumom, kao što znate, nezaustavljivo,
prvi su u elektroindustriji, prvi su u robotici, imaju izuzetno važne privredne grane i, kažem, pomažu ostalom svetu. Sigurno ne zaboravljate jedne od olimpijskih igara tamo održane u Tokiju 64. godine. Jako su bile impozantne i ljudi su bili oduševljeni, a sa druge strane oni su nam ostavili akupunkturu u medicini, oni su nam dali u sportu aikido, pa karate i mnoge druge veštine, a u, naravno, umetnosti, o čemu će moje koleginice sad pričati, dali su nam divnu poeziju, haiko poeziju, naš drugar Emil i naša koleginica Ljiljana, nešto će vam i pročitati, ja nisam nešto za te stvari sposobna i merodavna, a ja mislim da ste donekle stekli neku sliku o toj dalekoj, interesantnoj i nama dragoj državi, tako daleko, a tako blizu. Nadam se da ćemo uspeti u nekoj budućnosti, bar neki od nas, otputovati tamo. Eto, toliko od mene i hvala. Kimi no naka ni aru wata to wa ukisemu Some nagama super no wa shinmaza Kaze no naka demo makerai yo na koe de Todokeru kotoba de toga o sudateteru Toki wa makiragi Kaze wa nikihanda Fushi wa ubusona Hito akagero Nanne naidara mato chikaka tarera Namida nankasha Kiyagiraeta koko mo imi ni nagatote Oitsuka mo ito no mi hitotsu Sakari nai sakebi Kimi ne teviya ne fata kirima ne furueta 心があったよ意味でてこつこいまたもたれた通りつけるのかなを傘でいい醜さでいい正しさのその先で君こで歌りたい思い出せない大切な記憶言葉にならないここにある想いもしかしたらそれだけでこの心まで生きてるもしかしたら君に気づいてと今もその胸の打ち鳴らす泣いたらまた近くなれら涙なんかしゃ時々会えたここも意味になる通り追いつかないとのみ一つ盛りない叫び君の手に屋根叩きに胸震えたところがあったよ意味でてこつこいまたもたれた通りつけるのかなを傘でいい醜さでいい正しさのその先で君こで生きていきたい
mnogo. Poštovana publiko, dobroveče. Svojevremeno prestolonaslednik Japana je poslao izaslanike u Kinu s porukom: ovom prilikom ja, car zemlje gde izlazi sunce, šaljem pismo caru zemlje u kojoj sunce zalazi. Kako si? U toj običnoj rečenici može se puno saznati o životu, vladavini i teretu koji jedan car ogromne zemlje nosi, te se s tim obraća prema caru takođe ogromne zemlje. Vidi se mnogo pitanja i mnogo razumevanja. Ja verujem da ćete nakon mog izlaganja o privredi Japana razumeti bolje ovu rečenicu kako si. Japan je danas četvrta najveća privreda na svetu prema nominalnom bruto društvenom proizvodu, posle Sjedinjenih Američkih Država, Kine i Nemačke. Do prošle godine, kada ga je pretekla Nemačka, bio je na poziciji treće svetske ekonomske sile, koju je držao 13 godina, a do 2009. bio je na drugom mestu, kada ga je pretekla Kina. Četvrti je najveći uvoznik i četvrti najveći izvoznik na svetu. Najvažnije industrijske grane su crna i obojena metalurgija, brodogradnja, automobilska, elektrotehnička i elektronička industrija. Japan je najveći izvoznik čelika u svetu, te najveći proizvođač brodova i automobila. Prepoznatljiv je po gigantskim i mega uspešnim tehnološkim korporacijama, na primer Sony, Panasonic, Toyota, koji su sinonimi za kvalitet i tehnološki napredak. Japan drži veliki deo tržišta visoke tehnologije. Graditeljstvo je dugo jedna od najvećih industrija Japana. Robotika je velika ekonomska snaga. Japan posjeduje 410.000 od svetskih 720.000 radećih robota. Takav privredni uspeh pravo je čudo, jer je Japan siromašan sirovinama neophodnim za navedene industrijske grane. Budući da je samo 17% površine raspoloživo za poljoprivrednu obradu, što zadovoljava tek 75% potreba za hranom, poljoprivredni sektor je veoma zaštićen. Japan uvozi više od 50% žitarica. Samodovoljan je samo u proizvodnji pirinča. I gotovo celu potražnju mesnih proizvoda zadovoljava uvozom. Moja prethodnica, gospođa Ljiljana Popović, je rekla da Japan ima 128 miliona stanovnika. Znači, zamislite, svaki dan treba zadovoljiti celokupnu potražnju mesnih proizvoda uvozom. Nedostatak obradivih površina, livada i pašnjaka Japanci dobrim delom nadoknađuju bogatim žetvama u morskim prostranstvima, iz kojih potiče oko 50% domaće potrošnje proteina. To jest, Japan je odgovoran i često prozivan za 15% svetskog ulova ribe. Po nekim teorijama, japansko će ribarenje dovesti do osiromašenja u ribljim zalihama tune. Uslužni sektor čini do 2/3 ukupne ekonomske dobiti. Bankarstvo, osiguranje, nekretnine, prevoz i telekomunikacije su glavne industrije. Što se tiče kvaliteta usluga, trebalo bi imati u vidu da, na primer, kada je ugostiteljstvo u pitanju, Tokio ima čak 183 restorana sa Michelinovim zvezdicama, što ga čini najodlikovanijim gradom na svetu. Japanska nacionalna valuta je jen, široko je rasprostranjena kao rezervna valuta, kao i evro i dolar.
U periodu od 1949. do 1971. godine jen je bio vezan za američki dolar. Krahom Bretton Woods sistema jen je dobio tržišni kurs. U bukvalnom prevodu jen znači okrugli predmet, kao i juan na kineskom. Trenutno je kovanica od 500 jena, kovanica sa najvećom vrednošću na svetu. Japan je od 1953. do 1989. doživeo ekonomski rast bez premca. Period od 60. do 80. i to je bila tema mog diplomskog rada svojevremeno, 80. godina 20. veka nazvan je japansko postratno privredno čudo. U tom vremenskom periodu prosječna stopa rasta iznosila je preko 6%, danas je 1,5%. Tada su osnovana mnoga preduzeća koja i danas posluju, a Japan je postao najrazvijenija država Azije. Zbigniew Brzezinski, bivši savjetnik za bezbednost Sjedinjenih Američkih Država, navodi 20 faktora koji su najviše doprineli japanskom uspehu. Obilje i porast dobro obrazovane radne snage, visoka radna motivacija i lojalnost zaposlenih, niske nadnice, visoka lična štednja, socijalna stabilnost, povećavanje domaće potrošnje, raspoloživost morskih luka i priobalnih industrijskih centara, mlada i dinamična ekonomska elita, konstruktivna uloga vlade, saradnja korporacija, velike investicije u opremu, bankarska struktura, stroga devizna kontrola, niska vrednost jena, niski izdaci za odbranu. Ekonomski paternalizam SAD-a, uslovi slobodne trgovine, raspoloživost inostrane tehnologije, jeftine sirovine, korejski i vijetnamski rat i američke vojne kupovine. Nijedan od pojedinačnih razloga, nijedan od ovih nabrojanih 20 faktora sam po sebi nije bio presudan, ali zato svi oni zajedno u kombinaciji jesu bili. Smatra se da je američka finansijska podrška od oko 2,8 milijardi privredne i oko milijardu vojne pomoći olakšala japansko privredno čudo. Međutim, to je bio samo novac koji je doprineo da se nakon Drugog svjetskog rata prehrani, odene, smesti i zaposli više od tada 80 miliona ljudi. Pre će biti da japanskom privrednom oživljavanju pridonela američka globalna i vojna strategija u Aziji. Početak japanskog privrednog čuda ima svoj prvi koren u izbijanju Korejskog rata 1950. Japan je postao glavni snabdevajući centar američke vojske za taj rat. Američkim dolarima dobijenim za oružje Japan je u to vreme pokrivao od trećine do polovine svog uvoza, što je bilo veoma važno za oživljavanje privrede siromašne sirovinama. Američko ratovanje u Vijetnamu je ponovo koristilo Japanu kao glavnom snabdevaču američke vojske. Kad je već reč o neprivrednim faktorima, trebalo bi istaći i da su relativno niski izdaci Japana za odbranu povoljno uticali na njegov razvoj. Prema članu 9 svog posleratnog ustava, Japan ne može da drži vojsku, ali je taj član prvi prekršio onaj koji ga je uveo. Glavni komandant američkih okupacionih snaga, general Douglas MacArthur, je prilikom izbijanja Korejskog rata otvorio put za stvaranje japanskih odbrambenih snaga. Japan se i do danas drži određenih granica u troškovima za vojsku, oko 0,9% bruto nacionalnog proizvoda. Zvanično se odrekao prava na proglašenje rata.
Međutim, Japan ima snažnu privredu i s malim procentom izdvajanja za vojsku na 8. je mestu u svetu po apsolutnim vojnim izdacima. Trebalo bi reći da je danas Japan ključni azijski savjetnik SAD-a i da se vlada u Tokiju obavezala da će do 2027. podići vojnu potrošnju na 2% bruto društvenog proizvoda, što je na liniji NATO standarda i za skoro 2/3 više nego 2022. Toliko, na primjer, izdvajaju ili teže da izdvajaju i zemlje u našem okruženju, a toliko izdvaja i Republika Srbija. Glavnu težinu svog privrednog uspeha ipak poneli su sami Japanci. Nacija je razočarana predratnom i ratnom ideologijom i njenim tragičnim posljedicama svu svoju energiju posle poraza militarizma usmerila u privredu. Nedostatak domaćih resursa nadomestili su nezaobilazna i čuvena japanska štedljivost, racionalnost, jedno organizovano, radno i produktivno društvo učeno od malena da živi u zemlji siromašnoj privrednim resursima, te samim tim skromnosti, trpeljivosti, marljivosti, požrtvovanosti i odanosti. U Japanu je pismenost skoro 100%. Što se tiče snalaženja preduzeća orijentisanih na izvore u inostranstvu, razlika između japanskog, američkog ili nemačkog kapitala je samo spoljna. Slikovito, Japanci su slični susednim zemljama, samo po boji kore banane. Znači, spolja ta kora je žuta, ali kada se oljušti, japanski kapital je beo. I Japanci, smatra se da Japanci kada daju jednom rukom, uzimaju sa dve. Ima brojnih i zapanjujućih primjera tesnih i skoro neodvojivih odnosa između japanskog biznisa i vlade. Primjera radi, svojevremeno, u Džakarti japanske firme su imale teškoće da nađu pogodan kancelarijski prostor. Odlučile su da zajednički podignu jednu visokogradnju za kancelarije. Japanska vlada se ponudila da učestvuje u tom projektu. Japanske firme su se odazvale i dozvolile japanskoj ambasadi da zauzme najveći i najbolji prostor u građevini. U svesti Indonežana i stranaca, zajedničko stanište firmi i vlade protumačeno je kao odličan dokaz za Japan i kompaniju. Japan i kompanija predstavljaju za inostranstvo neki viši oblik saradnje, zaibatsu tipa, i dobila je naziv zaibatsu svih zaibatsua, a zaibatsu je industrijski i finansijski poslovni konglomerat koji je postojao u Japanskom carstvu do kraja Drugog svjetskog rata. Japanska privreda je veoma zadužena. Tokom 2013. javni dug je premašio nivo od 240% bruto društvenog proizvoda. Uprkos dugovima, ona je investiciono veoma dinamična i njena preduzeća su u tome veoma smela. Zahvaljujući o tome što imaju stalnu podršku države, vode politiku stalnog zaduživanja prema poslovnim bankama, preduzeća i samim tim čitav finansijski sistem odgovara zaduživanju preduzeća kod banaka. Uz takvu zaduženost privrede, izvanredno važnu ulogu u formiranju celokupne akumulacije i funkcionisanju bankarskog sistema ima velika štednja stanovništva. Japansko stanovništvo štedi oko 20% svojih dohodaka. Japanci se uzdržavaju od tekuće potrošnje čuvajući novac za kupovinu trajnih potrošnih dobara. Tehnika štednje pod nazivom Kakibo osmišljena je 1904. kako bi pomogla japanskim ženama da upravljaju kućnim budžetom.
Odnosno, potrebno je da imate jednu veću, jednu manju svesku, u većoj vodite prihode, u manjoj rashode i bitno je da sve to evidentirate ručno. Mnogo štede za stan koji je izuzetno skup, zdravstvena i socijalna zaštita i drugi oblici društvenog standarda u Japanu slabiji su nego u drugim kapitalističkim zemljama. Porodica čuva novac i za slučajeve dugotrajnije bolesti, nezaposlenosti, smrti, odlaska u penziju. Zbog uloge koju ima obrazovanje u društvenom i materijalnom položaju, japanska porodica štedi već od svog početka da bi deci omogućila najbolje školovanje. Od 1990. Japan se nalazi u ekonomskoj depresiji. Japanska nacionalna imovina je u periodu od 1990. do 2002. potonula za 23%. Nezaposlenost se povećala više nego duplo. U ovoj zemlji vlada nedostatak podmlatka i niske su stope rađanja. Prema vladinim podacima, objavljenim ove godine uoči praznika Dan poštovanja starijih, broj Japanaca starijih od 65 godina dostigao je 36,25 miliona, što čini 29,3% ukupne populacije. Udeo starijih osoba u japanskom društvu najveći je u svetu, a prema projekcijama Nacionalnog instituta za istraživanje stanovništva, ovaj udeo bi do 2040. mogao da dostigne 34,8%. Inače, to je i problem svih visoko industrializovanih zemalja i u zemljama Evropske unije svaki peti stanovnik ima više od 65 godina. Već od 1986. jen je postao vidljivo skuplji, konkurencija novoindustrializovanih zemalja je postala osetna. Jer različite japanske vlade trudile su se da spasu model Japan. Ogromni japanski suficiti su se 1993. preobrazili u visoke i stalno rastuće deficite. I prema predviđanjima Međunarodnog monetarnog fonda očekuje se da će Indija za 2 godine doći na 5. mesto, a da će Japan skliznuti jednu stepenicu nadole. U Japanu, za razliku od SAD-a, preduzeća su bila ta koja su nakupila dugove. Neplativi dugovi ostaju neplativi, nezavisno od toga ko ih je napravio. U SAD-u stanovništvo, u Japanu preduzeća. Zbog ekonomije staraca, Japan je, iako to nas dotiče zato što smo seniori, ali to je stvarno velik problem u zemljama Evropske unije i posebno u Japanu, izvinjavam se, zbog ekonomije staraca, Japan je posebno podesan slučaj da se prostudiraju teškoće koje će zadesiti i ostale industrijske nacije. I mislim da nam je sada svima razumljivija ona rečenica prestolonaslednika Japana. Ja, car zemlje, gde izlazi sunce, šaljem pismo caru zemlje u kojoj sunce zalazi. Kako si? Veoma velika čast je pozdraviti ovaj auditorijum i čast je učestvovati u tribini o Japanu. Ja ću vas u jednom kratkom tekstu prošetati kroz nešto što je veoma veliko, kultura Japana. Japan, zemlja izlazećeg sunca. Još danas je sačuvana tradicija posmatranja meseca kao znak zahvalnosti za dobru žetvu. Kultura Japana se u velikoj meri promenila od praistorijskog Jomon perioda do savremene i moderne kulture danas.
Veoma veliki uticaj na japansku kulturu su preci iz Koreje i Kine. Još uvijek je sačuvan tradicionalni naklon kao standardni običaj pozdrava savijanja u struku. Veoma je teško prodrti u složene društvene odnose i njihove fine nijanse komunikacije. Mnogi su to pokušavali, ali su rezultati veoma simbolični. U načinu ophođenja se koriste prezime, nikako ime, i vrlo je nekulturno se suviše približiti sagovorniku, kao i dugo gledanje u oči. To se smatra lošim manirom. U razgovoru prave se pauze, tako iskazujete poštovanje sagovorniku i dajete mu čast. To je veoma važno. Japanci izražavaju skromnost, poniznost u kratkim razgovorima, a to cene i kod svojih sagovornika. Najvećim prekršajem smatraju ponižavanje i omalovažavanje drugih, kao i čin sramoćenja ljudi u javnosti. Dakle, njihova vrlina je iskazivanje poštovanja, srdačnosti, učtivosti prema ljudima. Veoma je velika čast biti pozvan u kuću Japanca kao gost. Preferiraju pristojno oblačenje, a poklon koji se donese predaje se na kraju posete sa obe ruke i uz obavezni tradicionalni naklon. Domaćina ćete jako uvrediti ako u njihov dom uđete obuveni, a kod jela ne zabadajte štapiće u hranu. Duvanje nosa pri obroku se smatra veoma nepristojno. Japanci su prvaci učtivosti u svetu, nisu bučni, izbegavaju kontakt očiju, ne dosađuju i ne postavljaju suvišna pitanja sagovorniku. Kod njih ne prolazi sarkazam, ne vole neukusne šale niti ironiju. Japanci odbijaju da uče engleski jezik radi ponosa i njihove istorije. Gradovi su im prenaseljeni, kafići i restorani se nalaze na 5. i 6. spratu, kuće su im male, također i spavaće sobe i kuhinje. Veoma su pedantni, izgledaju mladoliko, a žene posvećuju veliku pažnju nezi lica i tela i tu se odvaja dosta vremena, dosta energije i dosta novca. Dominantna je kawaii kultura, prihvatanje svega što je maleno, umiljato, dečje i pozitivno, kult, emotikoni Hello Kitty. Tako je čitav festival podređen običajima za decu. Imaju dug vek života, a kupaju se u toplim kupkama, smatrajući to velikom blagodeti. Upražnjavaju svakodnevno vežbanje tela, a duh ojačavaju jutarnjim čekanjem izlaska sunca iza planine kada ga pozdravljaju velikim aplauzom, iskazujući neobičnu radost. Rano se bude, umivaju hladnom vodom, to je tradicija stara duža od 100 godina. Hrana je nutritivna, riža, riba, soja, ukiseljeno povrće uz ispijanje matehe. Vole planinarenje jer smanjuje stres. Na ulicama se nalaze besplatne kabine za pušače, a u restoranima i kafićima se ne daje napojnica. Kašnjenje na posao u Japanu je nezamislivo. Ne klanjati se suviše i ne sklapati ruke na grudnom košu također se smatra nekulturnim. Što se tiče
toaleta zadržali su stil čučavca. Japan je zemlja kontradikcija, zemlja kontrasta, pa se često pored nebodera nalaze male kuće. Najveća atrakcija je planina Kojasan, to je skriveni svet čudesnih hramova. Poznate planine su Fuji, Kabukicho, Kyoto, Arashiyama, šuma bambusa, Elisijan, pirinčane terase odakle se prati zalazak sunca. Japan je kultura ispred svih kultura. Gejše ili gejgi stil se uvrštavaju u tradicionalnu umetnost. Radi se o vrlo visokom umetničkom vaspitanju devojaka u oblasti muzike i plesa. Sama reč označava umetnost i one nisu zabavljačice, one nisu kurtizane. Njihov stil oblačenja izgleda podrazumeva crna pundža, perika, crveni karmin, crni kreon, drvene japanke, šareni kimono, bela kragna prema godišnjim dobima. Osnovno pravilo, gejše se ne dodiruju. Književnost Japana je pod uticajem Kine. Bushido stil, to je izučavanje duše Japana. To je novi imidž i nova zasebna kultura. Japan ima i svoje Nobelovce. Yasunari Kawabata, 1968. Kenzaburo Oe, 1994. Kazuo Ishiguro, 2016. A vrlo zanimljiv podatak je da književnik Kinitake Hiraoka Yukio Mishimi je bio huškač protiv japanske poniznosti Amerikancima i veliki zagovornik povratka carskog režima. Izvršio je seppuku, ritualno samoubistvo samurajsko. Jedan od cenjenih književnika budizma je Haruki Murakami i pripada staroj japanskoj književnosti. O filmu bi se moglo mnogo govoriti, a ja ću vas samo podsjetiti na velikog reditelja, scenaristu Akira Kurosawu, njegovu seriju koju smo sigurno pratili o Shogunu. Dobitnik je velikih nagrada u oblasti filma. Zatim, pozorište Japana, kabuki, je tradicionalno pozorište i uglavnom preferira dramama. Japanska ambasada je otvorila web stranicu gde možete gledati japanske filmove, serije, opere i mjuzikle. Nešto o ljubavi. Parovi u Japanu ne koriste fraze volim te. Ne dele krevet i sasvim je prisutna drugačija rutina i obzir. Majke spavaju sa decom na dušecima punjenim pamukom i stabljikama sušene riže. Ljubav u Japanu sve više postaje prava muka. I sve je manje parova koji žive zajedno, sve je manje dece i više samaca. Zabranjeno je usvajanje dece istopolnim parovima. Na društvenim mrežama je nedavno kružila jedna vrlo interesantna informacija o učitelju. Pa kaže, učitelj u Japanu ima platu skoro kao ministar. Ima diplomatski imunitet, posebno sedište u metrou i pozorištu, posebnu pijacu koja ima simbolične cene. Nosi značku zapečaćenu carskim pečatom. Japan ima najviši nivo pismenosti, skoro 99%. U Japanu se samo učitelji ne moraju klanjati caru,
Zato što ni car ne može bez učitelja, jer se to zanimanje smatra najvažnijim za društvo. Japanci ne nose sunčane naočare, to je privilegija odabranih. I na semaforu nije ikona čoveka, nego zeca, to je njihov simbol, slika zeca Mifija. San svake Japanke je da se uda za učitelja. Turizam kao nezaobilazna tema i deo kulture, a ja se nadam da će mnogi od vas posetiti ovu divnu zemlju. Ja bih istakla 10 atrakcija Japana. Japanski grad Kyoto, grad mašte, među drvećem, bambusa, smešteni su hramovi sa veličanstvenim kapijama, prelepe bašte sa kolibama pesnika, mistične gejše. Svi prizori čine ga čarobnim mestom. Lepota je rasuta po čitavom gradu. 2. Fuji, najveća i najlepša planina sa vulkanom, je jedna od najpoznatijih znamenitosti zemlje. Okružena je jezerima, netaknutom prirodom. Pogled sa planine je nezaboravan. Osaka je moderan, urban grad, treći po veličini, gdje je sačuvana jedna od 12 samurajskih tvrđava. Tu se nalazi i najveće lutkarsko pozorište u svetu i Bunraku teatar kao najsavremeniji aerodrom u svetu Kansai, prestonica Tokio, sa pregršt atrakcija. Poznate Sensoi temple sa velikim budističkim hramom, tu se prave unikati, suveniri, šiju se kimona i nalaze se ustanove gde žive gejše. Tu je čuveni Hamariku vrt sa divnim prirodnim kompleksom bašte japanskih trešanja i pogled na ceo grad. Hirošima, grad heroj, na kojeg je bačena atomska bomba 6. avgusta 1945. godine. Dvorac Himei je najlepši u Japanu. Beo je kao labud i veličanstven i bogatstvo je pod zaštitom UNESCO-a. Svetilište Udo, hram posvećen caru Jimuu na obali mora, izgrađen je u steni, tako da izgleda spektakularno i atraktivno. Kamakura, istorijski grad, nekadašnja prestolnica Japana, obiluje turističkim atrakcijama. Tu se nalazi statua Velikog Bude. Nacionalni park Subu Sangaru, Japanski Alpi. To je najspektakularniji park u celoj zemlji i obuhvata grupu planina Hida, koje se zbog svoje lepote smatraju Japanskim Alpima. Leti ima mnogo šetača i penjača, zimi skijaša. Obiluju sa vrućim izvorima i termama. Grad Nara je najatraktivniji grad lepote sa velikim brojem istorijskih građevina i važnih starih hramova. Hram Kofuku i Tadai, velika vrata, južna vrata u čijoj je također smeštena statua Velikog Bude. To je najveća drevna zgrada na svetu. Japan je putovanje u neki sasvim i potpuno novi svet. Ostavili su nam ikebanu, zatim haiku, poeziju koja ima svoje zakonitosti, a o tome će nam govoriti Ljiljana Fijat.
s obzirom da piše haiku poeziju, i Emil Boškov. Hvala vam lepo na strpljenju. Ja ću pročitati 3 svoje haiku pesme, s tim da je prva zastupljena u zborniku radova Dodir Japana, koju je osmislila Ana Stjelja, književnica iz Beograda. Slika proleća. Ptica na grani, pred očima devojke, u kretnjama zanosne. Proleće. Propuštanje proleća. Baleta na neiscrpnu temu lepote. Klonuće pred životom. Samo ljubav. Žena, kornjača svojim oklopom zaštićena. Njen štit je ljubav. Hvala. Dobro večer svima. Haiku poezija je poznata po tome što je zovu i kraljica poezije. Ona ide tako što ima 5, 7, 5 slogova. Ja sam na sreću imao mogućnost da upoznam Japanca koji je bio trener jugoslovenske reprezentacije u judovu, i onda sam shvatio šta znači njihova kultura, ponašanje i sve ostalo što prati tu višu klasu Japana. Gledat ću da budem što kraći i da vam izrecitujem par tih pesama. Japanci se trude da sa što manje reči puno kažu i da na neki način vas teraju da razmišljate i da neke stvari možete da shvatite na više načina. Evo prvo. Kaže, loše misli napišite na pesku. Vetar obriše. To je nešto što sam napisao gledajući ljude koji se stalno vraćaju u neku prošlost, što ih stalno uznemirava, što im stalno donosi neke loše vibracije i tako dalje. Sljedeća pesma je suprotna ovoj pesmi, pa kaže, sve dobre misli uklešite na mermer, veći to postaje. Evo nešto ću vam ispričati, a to znači da orlovi kad treba da stupe u, da ne kažem, brak, onda orlica jako pazi kako će odabrati svog partnera, jer oni su takvi da ostaju sa jednim partnerom. Znači, kad već krenu sa nekim, više nema menjanja. Orlovi lete, orlica baca grančicu. Trka počinje. Znači, orlica da bi odabrala nekog koji će da je prati, ona hoće da bude sigurna u svog partnera, da će uvek da joj pomogne i da će brinuti o porodici. Sljedeća. Kaže, uzdasi njeni, tela se uvijaju, rađa se život. To je jedna lepa onako scena, što se kaže, da ne kažem ljubavna, kada je sve to u 3 strofe opisano. Napisao sam još neke pesme na makedonskom i na ostalim jezicima, pa ću vam izrecitovati jednu ili dve. Kaže, Eleno mome, mnogo ljubavo peješ, mirno ezeru. U
prevodu znači jedan od mome jako lepo pevaš i na neki način ploviš jezerom, jel kod Makedonaca, odnosno po tim jezerima, kad idu njih dvoje čamcem, onda devojka vesla i peva. Ne znam, ajde još jednu i mislim danas je bilo baš onako jako dugo. Kaže, Željka ta odi, Zajakut brzo trči i jedu morkovi. Znači, kornjača ide, zec brzo trči, ali ipak stignu na istom mestu svejedno kada i jedu šargarepu. Hvala vam. Na kraju ćemo završiti sa još jednom pesmom. Zoran Čirović će nešto na japanskom neku svoju pesmu odabrao, pa će vam se predstaviti, a onda ćemo vam dati reč ljudima samo malo da ja kažem. U pitanju je restoran Sushi Fresh i oni će također govoriti o ishrani, to će biti vjerovatno posljednji i onda ćete moći da idete na posluženje istog tog restorana. Svi ste čuli za haiku, tu poeziju japansku, međutim Japan je izrodio mnoge pesnike i pesnikinje koji su veoma značajni u svetskoj poeziji i antologiji, zastupljeni. Jedna od najznačajnijih pesnikinja Japana, On Kamichi se zove, ona je živjela u 9. veku u vreme carstva cara Miomija. Bila je u to vreme, tako kažu, najlepša žena Japana i ona je imala posebno mjesto na carskom dvoru. Jedna lepa pesma kaže ovako. Onog koji odlazi, znajući za moju ljubav, zaustavi, o drvo trešnjivo, i neka tvoje loptice padnu na njegov trag, da u mojoj duši večito ostane drag. Hvala. Dobro večer svima, moje ime je Anastasija i ja sam tu da vas danas kratko uvedem u jedan deo gastronomije Japana, odnosno u vid sušija, kao što ste gledali sve vreme na video bimu. Pre svega bih hvala da kažem da je japanska kuhinja ili vašoku od strane UNESCO uvrštena u listu nematerijalne kulturne baštine, što znači da ona u praksi i u svojoj najboljoj prezentaciji predstavlja kulturno nasleđe samog Japana i takođe i njegovih stanovnika. Na prvi mah mnogo vas će pomisliti da je suši samo živa riba, međutim suši se sastoji i od različitih vrsta mesa, takođe i od riba poput lososa, tune, gambora ili jegulje, koji takođe mogu biti i pržene ribe. Ono što je u stvari karakteristično za sam suši jeste da je to jelo koje se pravi od pirinča i takođe od nori alge. Uz to možemo dodati i razne vrste voća ili povrća. Takođe mogu postojati i slatke rolnice. Kada govorimo samo konkretno o sušiju, njegove vrste se prostežu od samo jednog komada jako fino tanke sečene ribe, do čak onih rolnica koje su komplikovanije. Kao što sam rekla, one se motaju, odnosno sadrže i pirinač, i morsku travu, odnosno nori alge, povrće i voće. Te rolnice mogu se motati tako da je nori alga sa spoljašnje strane, to je tačno ovaj koment koji se trenutno gravi. Takođe, to se zove onda maki rolnica. Ukoliko pričamo o uramaki rolnicama, pričamo o onome gde je zapravo prvi zalog i onaj primarni ukus sam pirinač, na koga se od gore mogu dodavati još drugi sastojci. Suši se karakteristično servira kao jedna cijela rolnica. Međutim, ona je u stvari sečena u komade, duše te komade zovemo zalogaj.
Karakteristično je da se više rovnica ili više zalogaja servira na jednom većem tanjiru. Kada pričamo o samoj kulturi jedenja, jedan zalogaj se konzumira od jednog, što znači da se ne koriste pribori koje mi tradicionalno koristimo poput viljuške ili noža, već se koristi štapiće. Upotreba štapića je preferirana zbog same kulture i etike Japana. U nekom neformalnom smislu ili nekim neformalnim okupljanjima ili čak za ljude koji ne znaju da se služe štapićima, moguće je i poželjno jesti i prstima. Dakle, sve se koristi pre viljuške i noža i pogotovo da se ne deli zalogaj. Takođe, karakteristično je da se sa partnerom ne dodaje, na primer, ljubavni zalogaj jedno drugome ili iz tanjira da se ne vadi, kao što sam napomenula, svakako sve dolazi na jednom tanjiru. I takođe, kod svakog serviranja tu su dodaci džumbir i wasabi. Kada pričamo o džumbiru, pričamo o tankim listićima, to je ovo žuto, i wasabi koji vidite ovde zeleno. Iako je suši sam pre svega počeo od toga da se riba konzervira, da se koristi u stvari fermentisani pirinač, kako bi se dodatno održalo njihovo zdravlje, narod Japana je krenuo da koristi između svakog zalogaja i komad wasabija i listić džumbira. Wasabi u stvari dolazi iz porodice biljke rena i džumbir i wasabi su malo ljutkastog ukusa, ali u stvari zašto su oni najbitniji jeste da u davna vremena, pre nego što su postojali i frižider ili bilo kakva vrsta čuvanja hrane, jako je bilo bitno ubiti sve mikrobakterije i mikroorganizme iz same žive ribe. Takođe, eto, ako se pitite možda zašto su Japanci zapravo takvi da žive po 100 godina, da im je životni vek jako velik, džumbir i wasabi su jako ključan sastojak za podizanje imuniteta, kao i sami proteini koji se nalaze u pirinču i živoj ribi. Dakle, Japan je država od starog veka, je stara jer iza nju se vezuju mnoge kulturne tradicije. Ipak je za svaku državu najprimarnija njena kuhinja. I kako se suši vremenom adaptirao kroz druge države i njegova tradicija i pripreme jela je menjati, tako da, eto, to je sve. Ja mislim da ste zaista zadovoljni sa ovom celom pričom o Japanu. To je nešto i novo i za nas seniore. Ušli smo u jedan drugi način komuniciranja i uopšte drugi način razmišljanja. Dosta smo uglavnom naša druženja imali i ona su se svodila tako što bi imali neku, uvek su to edukativne teme, ili neko bi rekao jednu reč da nekom druženju i rekao bi vizionarstvo. Onda bi mi celu neku tu priču imali prvo istorijsku, ko su bili najveći vizionari i naše vizije životne, koliko su ostvarene, koliko nisu. I to je bio jedan sasvim interesantan način da se mi svi zbližimo, da se zavolimo i da zaista jednu veliku ljubav ostvarimo koja je ovako u današnje vreme pod znakom pitanja. No, za vašu informaciju, znači mi se sakupljamo ponedeljkom, sada svakog drugog ponedeljka, zbog ozbiljnosti, ipak smo malo prerasli ovo svako ponedeljka. Sledeće teme će biti posvećene Rusiji, pa zatim Kini i ovu godinu ćemo završiti sa argentinskim tangom. Pošto smo imali jednu jako lijepu priču i svi bi želeli ponovo da je čuju, naš Emil je to sasvim lepo nama sročio, ali će ovog puta biti i plesači. Tako da, znači, ova godina je sasvim, ovog polugodišta, što bi ja rekla, posle godišnjih odmora, ono je sasvim drugačije od onih kako smo nekada radili i zaista je u pitanju sad već malo ozbiljna edukacija. Hvala vam puno na strpljenju, izvolite, poslužite se tamo na tribune i svako dobro bi došli i divni ste, hvala vam.